عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد سرسوبري بيسا الحمد سيزاخ الله سبحانه وتعالى لست رواب حلالن pa kaja po, leste tër Allah Gjelle Wala zavisi. Taj leste si amaro I ripe. Ka su Allah te bareke u ta'ala doli dajeti, doli uputa, që le gjanglo këtër kavadin, le nashtil niku t'ingjëroli no khasaripe ja no bi gjanglipe. Gjithë ka su Allah subhanahu wa ta'ala këtër piro pët puno pravo, këtër piro mudrëst, mu qolla no khasaripe të no bi gjanglipe. Le nashtil niku kaj ti kalele katër koha vijang lipe të të dalë hidajeti ja uputa. Amen ilenca pacha veruina hem qibenca svedočina da jedino Allah te bareke u tele zasluženje të qërëll për se ibadeti. Isto ađari ilenca pacha veruinaja hem qibenca svedočina da Muhammed s.a.v. silisko robi hem si lesko pengameri. Neka Allah salavati homo selami peleste, pelesi časno, cenjeno, pače, čisto familija, pelesi ashabara radi Allahu ta'ala anhu arda ijmein, te besar sao muslimanat e muslimanka, kolake ka piren ko adrom, ka I pirdale vau sallallahu alaihi wasallam, vi pelende neka Allah salavati homo selami e Allah heso, Allahumma amin, ja rabbil alamin. Pralane na džive samo dešinjate zul hijđa. Milate ištašul te sanat heftatu beš hijđeteso. So odgovoril, опан што јуни, дигнете биште шокто, беше кава календари през ово сијаме на мен ориентација. Пралален, засигурно, срсаво инсани, ка предаини пири душа Аллахе се субханаху ва та'ала. Срсаво мануш, мора, аджар Аллах те барек ва та'ала чуджа емри, те предаини душа piri Allah se subhanahu wa ta'ala. Bizo sumnja, džane da kava Allah te barek u tela ka proživinja. Palomeriba, ka irani jamen Allah ko život apalem. Hem bizo sumnja, džane da Allah te barek u ta'ala, ka čivela men kanila men anglopesta, angloleste ka itova, hem te da odgovor, Sarsave bučake, sarsave amelese, a ka tepi podu ki jamni gjivdeso qërgjam. Ka qvela me në Allah, ka nila me anglopestet e sudini jamin. A ka le gudle, hayatese, ja životese, a ka tiso živin gjam. E manush, nesave ka ven, Allah te bareke u tala ka iranilin ku životo, ka proživinilin, palo meriba, Magati fram ku kiameto, ku sudnjo dive, ne save no Allah te bareke ve taala ka vas del, ka elen bushuje delija, bushuje amelija. Dito grupa, Allah te bareke ve taala ka vas del manushen sa isulen bujunaja, bud greja. A doko trito grupa Allah te rak yamen, tale manusha, Allah te bareke ve taala save na kadikev, ku sudnjo dive. Allah te bareke ve taala naka večer violenca. Allah te bareke ve taala naka očistinlen. Allah te bareke ve taala ka kazninlen bolno kaznaja pare azabea. Molna Allah subhanahu wa taala terakke min Allah violendar. Allah ko hadise pejgamberi sallallahu alaihi wasallam subhanallah ma hadis prenosini o Abu Zar radiallahu anhu, penja Allah iso pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathetu la yukellimuhu Allahu yawm al-qiyamah. Trine manushenca, ja trin grupe, manusha, Allah te bareke ve taala naka večer violenca. Allah te bareke ve taala naka večer violenca yawm al-qiyamah. Thalathetu لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر
илейхим. Вала јандур илейхим. Хем Аллах те барек ve teala neka dikkelolen uprolende. Hem la vela yuzekkihim. Hem Allah te barek ve teala neka čistinilen. Walahum azabun alim. On kao venco bolno kaznaja kaznime. Subhanallah. Trim putija ponovinjao pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem kava. Lafi. Trim grupe manusha Allah te barek ve teala ko sunjo dive naka dikellen, naka vačeriolenca, naka čistinilen, štar kazne prelalen. Avena kakva dis. Trim putija povinjao pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Naka vačerio olenca. Naka dikellen Allah, Allah kaka naka dikellen Allah, naka očistinilen Allah, hem štartu Allah ka kazninilen bolno kaznaja. Abu Zar radijallahu anhu sa u prenosinja kao hadis pušlaje pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem pušlale men hum ya Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Men hum ya Rasulullah ko angledera kao penja khabu wa khasirun. Khabu wa khasiru. Što znači našaldehem u propastime akala manuša. Koji akala men hum ya Rasulullah. Koji akala grupe, koji akala manuša. Subhanallah. I pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem jinela penela koji akala manuša. Sikavi kas. Pira saven radijallahu anhu. Sikavi sapire umetehem amen. Sako kaven tar umet je pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ko suđo dive sikaive motavio pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem sostar tributera kamen. Te na ova amen tara kaya kategorija tara kalama nuša ko suđo dive upresavio Allah subhanahu wa ta'ala saven na kavačeri saven na kadikel saven na očistini saven ka kaznini. Sikavi o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem hem penela o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem o prvo tano penol ko المسبل المسبل значение мануш sa o pire sheja piro hamis pire pantolke mukela te lalo članku e prengo ja mukela te ti dempe puvaja mukela len radi taro oholost da bi so te baraceri perigodi anglo manusha. Acaba manusha o cerja taro oholost ajahar mukhla pesheya hem pirja oholo pipu te baraceri perigodi anglo manusha o Allah te bareke o taala o bechiria kale manusha se so da naka vacheri naka dikelle naka očistinile hem ka kaznile. Bolno kaznaja. Pravareno oholost, ogreo, oholost, kibr. Bari godi se penala pe kuramente, çalımcıya. Çalımi te ovelo manuš, te čereo. Otano baro greho ko islam. Allah te barek o tala pritini bare kaznaja ko Kur'an e pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ko hadith. Akale manušen. Klake si çalımcıje, klake si bare kočači, klake si oholo manuša. Кайси? Oholost i ligarije manuše ko džehennemi, ki jak. Oholost ligarije manuša ka te ko propast, hem ko ahiret isto ko propast. Subhanallah. Oko ovako i sole, oko vasu i sole kibr, oholo manuš. Ona kako veliko dženeti, ali su Allah te barek utela zabranim džao dženeti, te mulo ađar. Te mulo ađar sar oholo manuš. Te mulo. Molina Allah subhanahu wa ta'ala Allah za uđel te rakime te rakava. Te rova te oholo manuš. Oduito penel el menan. El menan su značini upravmari, otprilike kamari romani čiv, o manuš sa očerela šuže delija, pomožini nekas,
Čela šukaripa ne kase. Dela sadaka. Pomožinđaj filane, pa posle mora sad od svetu te džanet da pomožinđaj filane. Se naštite sovel dok neko na džanel oleseš u žebu čake. Na nedovoljno Allah te džanel da očeđaš u životi. Mora neko aver te džanel. Mora neko sopirel pipu te džanel da bi on te sovel rahati. Acaba manuș să o cerel șucaripa, el menanu. O, tanu manuș să penjam, pomožinđa te cerel pe ek džamija i posle večeri penol me pomožinđu makate. Gradinđam džamija. Ja pomožinđa da je ke dinđa sadaka. Dinđa. Hemo do ja sadaka. Manuș să o spomenini, non stop e șucar bucea o șucaripa ca se cergea. Allah tebareke ve taala ne mangela se ke manuše. Se sose o manuș ke cerela și jodeo. O manuș se cergea șucaripa. Valani te janel ca se cergea o doua șucaripa. Dar li cergea te janene manuș o lese. Ili cergea le radio zadovoljstvo Allah subhanahu wa ta'ala te janel sam Allah tebareke ve taala lese. Mislim da o svojstvo o vernikoso da o cerela și jebucea o pomožini manušen da bi te janelo kovao pre. Da bi te janelo stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala. Da bi te reselo ki puvo leso zadovoljstvo pre ko nebesa. Od lese o verniku valani te cerel și jebucea. Allah tebareke ve taala penela me ma uništinen tumare și jebucea. Șucarii te pomožine necas. Dvei șucar. Dvei și jodeo. Te pomožine necas, șucar. Ama te spomine, te ja te va cere non-stop. Te prigovorine manušenje da tu pomožinđanle. Da tu cerđanle se șucaripa. Da tu cerđan diso, a kavara ne șucar. I Allah te barek uta peva că Allah bucea uniștinena atla și jebucea. Sar, pentru Allah te barek uta, ya eyyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum. O तुम्हें से रुइने ना मारू मिनन तुम्हारी milostinja, maru minen तुम्हारी životi sa čerđen nekase. Pero Allah tebareke ve taala maru minen sova, u nastavak ajete so, ajeti ki suratul Bekara, šajti iranen ham te dicem pero Allah tebareke ve taala maru minen तुम्हारे života čivaya. Te prigovorinen, te vaceren, te liparen, te spomininen, so cergen. Clanine manuș noștri namaz, i clola vria raki peva claninju moirat. Luminjano de oameni te prin Allah subhanahu wa ta'ala. Ajeti dušul šovar de šuštar, Iranen. Diken opasno ajeti, wallahi na ne čitavo ajeti, kad samo ih deolinu. Radi ovakti. Ajeti dušul šovar de šuštar, Suratul Bakara. Zapamtine că Gajan cere praveno Kurane, hem dikin sa vi pretnju Allahi. Saru pisinja kale manušen, kala so cere na šukar, hem spominim na koji on. Kaj je završine na on? Kod džehnemi. Sad završine na on? Sad nevernik ja. Praveno o Kurani hem ka araken. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala penela e pravo vernikona. Около со черена шуже буча, сарби валани тобе но. O manuș s-a ocerdala ci buci, penol Allah te bareke ve taala, около sa ve piro parvalipa, piro imajni, trošinen ke Allah eso dromo, a onda penol, kova so trošinen penol na prigovorinen hem na vacere nikase. Kova so trošinje ke Allah eso dromo, kova so tinje, so žrtvuinje, so cerđe šukaripa, radi Allah, penol nikase na vaceren. Oni penol pravovernike, on šajte na dinempe, penol nagrada ke ko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te bareke ta ka nagradim. Subhanallah. Se su se prevalen o životi, o što ameli, valjani o manuš, o muslimani te cerele samo radi Allah.
Велените череле само ради Аллах субханаху ва таала, ради ник каставе, да би тавело одео, примомехем те веламен корист, ко судњо диве. Те народа ни кастар похвала. Те народа ни кастар захвала, те захвалињаме. Маđarчер ако черџам ек шужибу ти черџам пала. Маđarчер махолен ако на пенџату ко са 100, Аллах те награди, махолен. Черџале ради Аллах мук. Наме черџуне се шукари пао маје салош. Мук, черту настави. Абу Бекр настави инџа, пало черџа шукари па, оле се мануша черџер лошни ба, прикли инџа Аллах би чалџале са ети. Пенџа кава ети маје. Нека настави нама палем настави инџа. Те че шукари па. Ја дали се мате ватер одла, саве ка родатаре мануш. Што со принцип, да би те рода захвално, вараните рода те вел захвално неко вел Аллах те бари кутела захвално. Хемо трито категорија, ја тречо категорија, мануша савенца Аллах те бари кутела, нака вачери, нака дикелен. Хем нака очистинлен и казнинлен, барека знаја, ко су њодиветано, о мануш са осо, бикинела пири роба трговцо. Са обикинела пири роба, а лела саре Аллахе услуга, хала совелу про Аллах субханаху ва таала, да би те придобини те хова или те ховави е манушен, саре мануш те чинено леси роба. И пена валлахи, па валлахи, саđи доке манушана лено леси роба. А кед хала сове свако пути ховави. Ховави со се, ховави да и робата не оригинал, а ја роба на не оригинал. Ховави да ја робата не савки, башо да ја роба со манушно тело купцо. Опенала валлахи ја кајате. Валлахи ја кава шеј тутар, валлахи ја кава шеј пасуини туке, валлахи ја кава каваляри туке, валлахи ја каваџа кава мануш. Само хала совелу про Аллах субханаху ва таала, да би те бикинел пи роба, те лел да ек шукарипа, тикно, бедно, чороло, дуњалукосо, лела Аллахе субханаху ва таала. Аллах совелу про Аллах субханаху ва таала, а кава мануш, ко суњо диве кед ка, вазделло Аллах субханаху ва таала, Аллах нака дикеле. Нака вачириолеа, нака очистиме таракава грео, нака очистиме, и Аллах ка казниле болно казнаја. Субханаллах. Молна Аллахе субханаху ва таала, الله عز وجل تراك يمن تناوى ترك الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بسنته وسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Prahalan kao hadis, volen to opomenati sika i brameja dvije, oda dvije pa ostatak taramaro životo, tarakamen, tarakala trim kategorije, ja tarakala trim lošna buča, teno velamen, teno ova tarakala save, ka proživinja men Allah subhanahu wa ta'ala, dudar dela ta velamen da jek tarakala. Nego, kad ka proživinja men Allah subhanahu wa ta'ala, tava čisto tarakala buča, tava tarakala saveca ka vačerio Allah, Tavatar od Allah savet ka čistinio Allah, tavatar od Allah savet Allah te barek wa ta'ala ka oprostimlenge o greja, tajo džunaja. Se sose Allahi pralalan u životu amaro, o Allah te barek wa ta'ala kava životu ki dinđamen. Dinđamen Allah te barek wa ta'ala, jaka zaradina kale životea, jaka zaradina, ka namestina maro ahireti, jaka upropastina, hemo dunjaluka, hemo ahireti. Memolina Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla tecela metala doa amare životea amare hayatea kale vaktea do kiyama katika ka pu tena mistinat la chara amare akhireti mulna Allah subhanahu wa ta'ala Allah to putini amena amare chavena amare terena amare puren mulna Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla to prostini amare grehia te tovela men paia ila le do sarosheo parno ke to petarime mulna Allah subhanahu wa ta'ala Allah te popravini ostanje mohali Sve muslimango, katero maših dželo Magrib. Man Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te pomožini amare pralanki Gaza, ki Palestina.
Молна Аллах субханаху ва таала, Аллах азза ва джел те здрави и путале пред душманге, ја Раббил аламин. Молна Аллах субханаху ва таала, Аллах азза ва джел те лел о хакко муслиманго таро zulumčarija, ja Rabbil Alamin. Molna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla sasčari srsa one nas svale. Molna Allah subhanahu wa ta'ala telel amare mulan ke pilo milost, ke pilo rahmeti, te čelovlenge grobije, tere baše dženetose, ja Rabbil Alamin. Molna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla te voda minca zadovoljno. Molna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla te kamnačeri amare ilengi o imani, ja Rabbil Alamin. Te kamnačeri amare ilengi, amare trupenga, amare teolorengi, amare dušake, o šežebu ča, ja Rabbil Alamin. Sabe kapashačerena men ko Allah subhanahu wa ta'ala hem koleso uspeh. Inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad.